Miley Cyrus hi shelo kan kher lovang azai thiam phena hian thu soi thiam tak ni in award don te hian a thu soi hi toy te ma ni se a sui ngai nom thiam ema Him a butterfly net, and he was so excited he just went outside out in the sun and started swinging and swinging. And this song Flowers is my butterfly. Thank you. Interview vela la angai zong chung chang ani mo ama chanchin ani mo a fans te ta na ngai nom taka soya thiama mu nom boxi ani akara soi ang lo deu hlek han soi je ola hi she lova a fans te ti pur sabjong taka entertain thiam mai ani LUK ne na interview tum khan thilmak thlahrang alo ton to thu a soi tlat maya a tondan rapawm viau le ngal Miley Cyrus thlahrang tondan chu kan clear hawang kumsang ni pakwa khan Miley Cyrus le achung te hian inan lua apartment ni in apartment man tau takani London ani in tour nei lai me kani a Ireland atanga London azin kwal ve reng awangin hotel a chen kwal reng ai chuan ma ni in ang maya omaria ve theina tura du awangin apartment hilu ari ani a shotam takanaya achung te panan toy thachin le London Harrods Bull Kings Bridge apartment chu muta a building lian ani lova ma se lua manero tau takania anuam lebok he ina hian Miley chia hi ashandan mu ashia anilova khatilaya apasal hwal Liam Hemsworth le anu le anaw nowa le anu te den thilmak antong vekani until ton zong hi an soi chuak lo na in an cheng reng mia lo luxury apartment an lua Miley in tura nei me kawanga remchang mai an ha chol na tura anti an inson lu diam to na hi heng thil thenga wang hian an chua sana hotela an pha hialani an tlan chia ani ber chu ole thilmak masaber hi mi tu emo in shangi mo thil engi mo ina a chen chil ina cheng tena an ton thin ang che ina in chana mangchia te thoa te mai mizial anga omte hetiang anga hi shanga cheng ten an nei na sa thin ema ama an nei ngai mi alo ani thina mai hian he ina lu tir tang hian mangchia maktak takanei ta thina mumang maktak tak te nein ni danga hetiang hian ngai lo mi then kha chuan tur nei me ka atak sa cha owangani angan ti mai thei ani poni mai thei ma se adota thil thleng hi kan soi zel photang zan kha chu Miley hi aruma a hadam mai maya heti lai hian unaw nu nowa hi kumsom pathum mi le kalani a anaw nowa hi a inbol me ka Miley a thut mi lai chuan a auri shita anaw nowa nge yani ring takani thilrap thlak tak a moni lo pon thil thalo taka thleng chiang ani ti turani wangin Miley chu a thau vata anaw inbol na chu pana nowa chu a inbol me ka a inbol na tuiron ho chu aron savak mai lo ni in a taksa chu akang lo na hian a sen veka tuisa herna a nge a saber thlenga herna hi building hluyani a an tui line le nop a herna vel te chu chiang lawanga asa a lo in her palani ang ti po ol mai thei ma se nowa hi shawara adin lai nge hian a in herna chu amma aron in herin asabera a inda ti a murengani maktak mayin a her analai le abul pipe te chu asavek hialani he inan lua tharau hi tharau tha ani haup lo he ina hian turina du lo ti po chiang ti chuan le adota thil thleng hi an thil ton rapawm berani hialang Miley ton nge ni in he bedroom nowa inbol na nge hian lai ani a inbol na pia sink kut silna asanga chuan mi panau pang man lai dewa in thuam thu ama alo en reng mai a mutani chu Miley hian a chi ai hle ni in a soya atuka he bedroom a thau hian a inbol le a tui khoina singka thau chuan mi panau pangchu mule ta a thua ake alo then leu mai ani heta me hi chuan Miley hian engemo a omti a chiang ta hle a tuna an omna apartment hi a phone atangin a history te a en pha ta hiala he in chanchin azir chian vel hi Miley nu
Tis Cyrus hian alo shia ama se lo lawm vak lo Miley now Noah Cyrus hi atn ti thlabar zualan lo awang ani a baka anu hian boy pui vaka midang po ti chi aya du haulawa Miley bula chuan soi vak lo turin ati hialani mase tu khachu Miley nu te hian he in hi chua san nung bera kongka le tu ko ver akal vek boka he thil thleng thin hi engma ala shebelo bokani hemi tum hian a soita a amak ka tilu tu kongka ka kala tu ko ver ka khar veka ka kal vek boka ka ho chuan tu ko ver zong zong alo in hong vek atita heta che hian Miley hian anu Tis Cyrus chu shil turin ati ngal ama Miley ponanu bula chuan soi thawa kha nu thil thleng te kha ka phwa chopani mi alawania atia thil enge moni uneu thleng le in anu nge tis le abialpa liam te pon an tong ve ta a Miley khan a hmuna zir chian khan helai anom na hi bakery hlui lo ni a chhungkwa an ni a fa pa pakhat an neya nu pa ten helai bakery hian en kola an nu chu dam lo ta a athi tamai an fa pa le apa chi chun omta mase apa athi vele ta sia hetami pano pang an fa pa hi ka mu kha ani theimai theiani ke then leu kha atia heminu hian Miley te chung kwa hian he apartment hi an chua san pha ta hiala soho hotel an in sona Miley hian kan chu angai do ta ni lo khata khan kirpo ka du to lo bok ati ni he ina mak taka che thin ve hi anei tu hlui te tharau po hi ni theya mi pano pangpo kha sin ka thu thin anianga adam laya ti thin kha aron lan tir le ani theyangem nge tharau suala ve shim ni angle heng thil mak tak thleng thin hi enge ziani ang an munge ya a tak silo nge ya engpo ni se hi Cyrus chungkwa te hian hetiang thil hi anton voi khatna alo ni lo he thil thlen ma kum khat liam ta hian ni in Miley pa Billy Ray Cyrus eki breaky heart satu ngei Miley now Noah Cyrus te hian thahlim ang ni si mishing pian ang chia nei hi Ripavilla Plantation Springville Tennessee an lo muto a channel pakhata anti chhuachin The Haunting of tia khan he thil an ton hian tilang tel nge a kumsang ni sompali jun ni kwa a interview na a Billy Ray Cyrus hian soidan chuan kumsang ni pariat ni puilai khan zanlai afanu nowa nen hian karin an tlan mai maya ni pui zanlai tlan thoven ang khani a Ripavilla Plantation a andinga an karan parka he in hi in hlui tak kumsang khat zariat somnga pathum dai to sakni in hlui takani a mimal in mai baka damdoi ina te lo man to ni in asang na sa lebok hemi tum hian Billy te pa fa hian asang thin ti hi an shekher lawa shiat lova he in kong ka pui ma taka hian an dinga Billy Ray Cyrus hian a soidan chuan kan thleng kha adang lam ngal riau hian ka shia a ka hoi kwala thomero thildang ramsa sham neu le thli thom ti lo chu engma ka she chuang lo ati a heti lai tak hian Noah chu imuem ka pa imuem ti in aron auta a Billy chuan ena kongka sir atang chuan thildum khu ang deuh hi aron chuak ngo a kongka chu a in hong chuang mi alo palian ve tak thalim ang mai hiani a asira kal pheya an pa fa chu aron enreng ang mai ani akuta thil engemaw sei deuh hi kenga rifle ang deuh mai hini a Noah chuan kalangkapa kalvat fatro atia apa chuan a kar chu tinung vatin an kalta to here and it's like or a rifle. And Noah screams, "Get out of here, Daddy, get out of here. Do you see that? Do you see that?" Screaming down her face. She's going, "Go, Daddy, go." And but then it was serious. No, Billy Ray Cyrus hian until mu chanchin te hi shiat bel thei a in be sei thina helai muna hian kal le zeu thina sipai tharau ani aringa The Haunting of the host nen po khan helai muna hian an lo kala an lo tlo to hialani Milar ten heng thelan ton hian ngai nomin ngai evena lo bik le a Cyrus chungkwa te hi kan kalpe langa midang kan soitel lokang model Kendall Jenner hi thlashang te hi an omarin le rin lo an zo chuan o karing ti in changa kumsang hi sompare da Vogue interview ani na ani a atak chuan kala mulawa ma se ka tong to thung kanu Kris Jenner ina hian ni in ke pen ri hi ka shena salutuk
tuma midang an omlo lai po in chung lama te hian kepen ri hi a omna sa thina Kylie Ruma a showar te hi aron in on reng zelbok tuma omlo lai na ni thin a chan kan shelo ma se thlasha kan om ti ero kachian pha khop mai ati a model Gigi Hadid bethung o ani hian thilmak tam takalo ton ve to thua soya a soilan pakhat chu kumsang hi som pariata a interview wa soini in hlui to taka ano pan laya an chen thin thua soya a room hi attic an in chung ber in chung tak taka ani thina an thom hnuda na bo ma te hian thom mak taka she thina Gigi hian apa azota he an ina hian Peter a chen thin thu alo shila an chung ko hian lawan tum lem lo ni ina soya koma biak ten tum zoka thingpuite an siam ke phial thin ni ina soi ole milar tam tak ten thil rapawm tak takan lo tonga an thil ton te hi ngai thazel chakem milar dang tam tak pon an tong ve na sania ingai thachak ani chuan #part 2 ti ini lo comment don ya